common to kulitan script, example, die. Kasi itang die, root word yan, kay parang secret yung form, may pwedeng galon. So, yung die na yung na BS, makasulat yung metong black, die yan. Example din, kabyas na. Yan, makabuhi kabyas na, or tambyasa ng root word, kabyas na yan. Manyago, magsabuya, kay ka. Manalastas, magtalastas. Naka-reserve na rin yung galatang, pati kasi kanyang database. Tang metong database, separate na lalatang syllable, tang metong naka-reserve yan. So, walang, pag tang root word, negalon. Pagiging na yung system, itang word, unang kuwanan mo kanyan, separate as kapangpangan. Una na ito, kapangpangan. Ay patating kami rin ay makabasa yan yung from long and short vowels differentiate na lang. Example, balas ang pong balas. Silap ang pong silap. Ay but example is marangle. Estoy tasa. Dangla yung root. Bawa na lang ba workshop? Magaling lang eh. Mualkal. Umuwal talaga. Dapat. Or from kay naman, kulitan tulungan. Yung kulitan tulungan niya, tinyarin kulitan keyboard kasi syempre, nalaman na available na yung kulitan keyboard ka rin cellphone tao. Abi na yung keyboard, example, type ka, kulitan. Keyboard. Solid siya na sa keyboard. Solid. Ito. Palakpak. Very good.